Uba Dominic Mensong kertong ke Kongres na mahati konstituensi Uloong pusngus kem kemensim ban job hakanik election MDC banwan bat klem des ngup her halor ke jingmi no uba Charles Marangar MLA bat MDC ke mahati bat ubala job naganika parti Kongres kita jingkren jeng uba Dominic Mensong kadai hakijing lang pait ba mentaka sengi ke balong Hamadan jata mahati ke badairu ke jingelang bagi nongelam ke Riboy District Congress Committee RBDCC kilej ban pen scam bat pen tikena buba Dominic Mensong unlong mukurtong ng Kongres hakanik election MDC ban 1. Nyebat yapi ngiri ngilum yapi parti Kongres ka klemino bat ka say sudah do kandidat ubanya kon ya ka election MDC ngi klem tok ngi klem syukur lada mano batok mano bersyukur sajubak mapi pai ba pitip hai kata parlok bayi melabiang ngidon kini kipai ba ngidon kinang elam kibalong tikum kena school mi na katay ka school pas na katay ka school bandala pas ubeng kelai kata ka school uibeng ye kinoy kai di sikra ka kamat kinoy kai hiyo ya unong elam ubak kunta la pelong riu la kau ya kalor nyen jong politician naga parti Kongres bat la sya ino ndai mangi tengin ino bat ngit sidang nado nangne na madam jata menta kasui haka kerteng jong ba Dominic Mensong ngini yang orang ba bat nga artatin badai kabut ke jongpi karai ke jongpi ngiting larai na parti bat pendiang ni ba Dominic datang mengi ke parti ba perang lay sa jirang idon timla manong ba ayo yang play bana district kelaibit bantong banjet yang banpek bankbi sipor ka bahoti haduk bandayo ya ke blok ke bapura kejing kutlay ke bakerpan kalong hadir bagi lathong ke arbut ki convener ibating say lapang bat Dominic Mensong gilaya hay buwan barit haduk bagila say ya kamauti blok Kongres kumne kumagalong kublay sibonnya ya pi kipai pa ilong kumi kilong pa kikhod sabla ibaga jiwan jompi hangne kamde pa pi shoyawan Syokai na yawan di siya na madam jata ngatip sekali pidon gejing perang pidon gejing kuat bat pidon gejing temu kilatip kilai yang disyaino kunsurat hau emele badan berom jompi na pedang kisan kali di blok hapo Riboy District ke blok mahoti ke blok kabangi da peluk sisa yang kapor yang kabor yang jenggot yang pekat kumno ban saindur kumno ban khaudur bat kumno ban pelang ya borok kena yalam bat sei ikilong kumi ikilong pa bat kisanga bat purandur bat penulong kum hagari kejanmiet mentah begini ya ukurtong uban kit ni kumbang ila pemana mentah kadang kijing kristom lang jong borok kena yalam menolak banjar kerteng kamtam ki agut ki nongkersan ba tengsan lapang ba Dominic hi bolong official candidate kaji alam nanti kita pi kaji mai nanti kita pi kaji lu lang kita pi mentang layo ba penandung ya kama hati blok Kongres Committee ya baru kita ilam tiba nagu presiden hadu general secretary ba baru kita kitkam di pertumai jaga blok hati bagi saya kita ilam jaga mahila bat jong kiut ko kumju bat idan kaji keban kadan ru kaji kedbuk kebrian ru iba Dominic banan ko ni kasi lala banyai ko utau kandidat jong parti Kongres bandung serum sanen balik berpemana lagi jong kertang berpetip sipai ba lah girong hakisong kita dah hidup jaga berpila balik berpemana berpetip bapi pila dei bukan kandidat jong parti Kongres bat agak tinggal nanti kelam dapat pekat, ngampai pekat bagi nyo yang kandidat baku mubah Dominic.
La shisha, la pipi Jakarta ke jengi mo, pada menit, la di Jakarta keluar ba, kalau temen, ndai ke mesin jengi, idang sama. Idang mare asyarum syareng, oh, idang la berpenjadi kena sama, bakiri ulang kini, bakiramba kunju. But kalian jang parti kongres sama hati, kelampai perkat, kane, iyo yang kalian jang parti kongres apa mau hati, but kepada perlu dah jingkermen. But HP-nya harum mana? Ayo. Iki full call, nak perlok, dipagi jadi perlok, nanti mensuah parti kongres. Kiong buat huslai, ya syakmat, ngindan rekat, bat kita ilam juga parti kongres Pak Mahdi. Wan lagi lah banmi, mau berpau pertai, lejerong mu, berkersan dia pi hendrai, napo, yang naik gaji kersan dia pi. Kata gede kemesim, kubur, kemakwa mana dia pi, bah kemauti, kan sayo, unang job. Ubadan burang hakane kerti ke pemerintah. Bat pun mata. Namar ba kiwe jan beringin dai dan mengi ST syawer kidon. Kisobu yang tak tahu di berkelanya parti kongres. Ko mata pet po India Bloc hapu giong. Po India Bloc kidon di tim jangka parti kongres ka Bakhlan. Namar kata ngiro hamne po Meghalaya. Ngiwan lane kum hangne mau tiru ngidun kam berjob kandidat jongi lane berperklanya ke parti jongi sisen don su UMDC jongi jong parti kongres ngitulak nama ka ketit ka kongres si ka de ko we ka parti ka balak beniada ngidun kam ya ka national party parpor kiwe tiseng kimla reben yakun sa Delhi hangne te ki ya kerhu kumukla dalam leca Delhi batang kalentir tentang dia klan nama kata ni japet bon hingi kamtam ki basa boboran ni tiba kamtai stage de berni jongi mo tentang kiwe ki parti ki ya kerhu ba tang poe kana para la kerana samne sande ki nangsu ki poe sana ki wan sana ki tipsu dong te hamne tengi takne kana para ni laput Henry ka parti kongres kadon kaling nadu nang ne syadu Delhi. Pau jesu ya boleh cakendrat kabar ngakwa ban long sisyahi kum utau ban long utau sakri jong kamau hati konstituensi. Bat ni i ban nadu kapor bang ilayo ya jela Meghalaya. Nadu usnem syajar kenda sepatnya poar bat mentang la cross san poar snem. Ni i badang don bun ki kam ki bang ide ban le bat kum kinong mi khmat ngam ko ban long kum kendrat dengan ko ban long kum sakri jong ki paiba hal bede bat kata kabaneng kong kinong rim kilong namar bakawe ngapen pau ba ngasungu ya ka parti kongres kabal ai tiket inga bat halor kata nga kular ban bot ba ngitip ba ka parti kongres kadai ka ba ladon lupa kata ki frameworks jongka lani kita ki lenti jongka nakabenta ka imlang ka salang karoi kapar ya baduk basuk bat kata ngi i hakamoto ka jongka parti kongres ka jongiro hakabayadi bat kata ngadon hajinsya kalong kumne ba kum kilidar lani kum kinong yalam ini bam long kita kiba set syukur ya kipai ba lane ya kita kinong sunong jongka noka konstituensi jongi komba kalong menta kasi ka jingkermen lengba ka jingker ko jongle nga kermen 100% bangan job hagane kenti ba menta na ka mau konstituensi